Sinya atau empi yang ke yang mahaya, urang tengah ja tedang megisa. Batu dua haba nyanratna umba jipre truha yang jero kutika. Tulu ase bule ji kepra siwa ji meta sidilam hawa buhulun balik titik lun rumba kisah lun puja unang ro indra. Ngan amma ba'du buhulun tuka kisah muputa jinoho lain niba si uro di raja muda dinanggro indra di balai gading. Kedua menghadap dengan bentara dengan serta nujum yang alim. Si banyak nujum jikun le sigra apa mekuta semangan ta'lim. Peperangan beratan di nanggro jempangan raja Cina akai ji suring. Jika mengjatuang meredum ratna di raja jempa susah alaihim. Fon kata lodum urang Cina jina wahai raja kata kalain truh raja silan di tuan Cina ngan anedara jigatan alim. Nanaratna umba ranca hantara ilmu mantra sangat tak licin. Menyan ke judo di raja Cina di dalam dunia nitsangan lain. Si banyak nujum menan berkata di raja muda muka kacekin. Rakyat lam nanggro neyua seranta tuhangan muda temaka jitren. Dengan pahlawan yang tega-tega mentera bintara dum urang iring. Bak raja nanggro turun le sabda unanggro jempa getanyo tatren. Taban tu langsung tulung ananda jiprang le Cina po bungong Husin. Ulun koh rupang baik panjang haba budak libung kamu iring-iring. Tak mekandran gajah ngan kuda dengan senjata cok mangan lembing. Hingga sampole ula otawa di raja muda ingat lam zihin. Darul aman kenan tabungka taci pariksa mentro yang candin menan keneken li raja muda gejak li sigra renan kagetren. Udarul aman hingga sampoka serta tantra bandum pengiring. Di mentro buman gekalan rupa geberi mulia laju ban lazim. Petamang laju udalam kuta gupe iklanja ubale gading. Alam pajobu di raja muda mentro pariksa ngenari ta'lim. Ampun tuanku mekuta dunia lun kalan rupa sang-sang melain lun kalan alan lengkap ngan tantra saleh puabala cuba nebaring. Termasuk le di raja muda dengan serta sari tekem-kem. Wahai mentro
Pura haba sidum no bala cit manteng taim Nyan sarika prang dinanggro jumpa ngan raja Cina kapadum musim hana jan habe raja musabda di mun tropika muka necekin muka kapucan badan menggempa takut le raja pangkat gepetren hingga di mentera laju seranta nekrah ngan tantra neberi senalin cukup alan siap sedia berangkat segera mentera yang candin dua angkatan yonyan le bungka pahlawan kakak hanangan banding batu dua haba raja yang bungka lunpu haba jino holain dirana umba ngan raja Cina dengan ayahanda nujum yang alim jipe dua pakat ban puat serta jerotan kutika jino jenta tren Niba uronyo bahlita Gaza menan berkata nujum yang alim diraja silan pehasi tantra dum alan Gaza menancit lazim Cudrana umba bedale sigra jilho lam kuta cut putra lenting Deji kalan le nyan raja jumpa dalam istana judo di samping dirana umba laju berkata beda ayahanda jinona tatren niba uronyo jerotan kutika rata kuala kapai ta gandeng Cudrana umba menan berkata kapai prang dumna puudem mesin laju cita meng rata kuala jigro dum tantra mengiring-iring jipluang bapa ge kuta pacang sudah jitia samping urang di dalam Ati kalia badan gempa pikiran pusing Tinggal si dro-dro yang kera kuasa meriam lila laju jiganding Nak ke sine-ne yang dia senjata gesangga-sangga menan ke lazim Lepatan megrian uriang lam kuta dumna anggota rasa megancing Mengsidro hanjir tubian ulua musuh dum lingka jipreh ngan lembeng Menan ke Bandung merata jem kuta susah sengsara akai dum pusing